Diácono Nainhat, simo ordenação sacerdotal, saya melulik a Igreja Catedral Dili, husi Arcebispo Metropolitano Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB. Timor-Leste hakerektan história ida lihusi cerimônia ordenação bamululik fon Nainhat e a Igreja Catedral Dili sexta-feira semana ne. Missa ordenação sacerdotal ba Diácono Nainhat nebe preside direita husi Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, retamos acompanhamento husi amo Bispo Diocese Maliana, Dom Norberto do Amaral, SDB, no Diocese Baucau, Dom Basílio do Nascimento, SDB. Diácono Nainhat ne composto husi Carlos Miguel Pereira Robin, Florindo de Jesus, Inocêncio Barreto Lopes, Nohélio da Costa Nunes, Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, e a nia Omília Hateten, vocação ato desempenha knar iha Jesus Cristo nyanarang, ba uma creda católica, rodomim bot ba Cristo, hodisai masing no Roman ba mundo. Dalam dokumen kita ini atau planete toh bangun. Orang kita hanoi mana spesial vokasion ampun ini. Dan memali ayat ini usia orang negeri yang cuma ini dalam kata dalam iman pasti ada dengan. Mulai dari kata vokasion Niya may sumawakas, niya makhluk, niya pilih, tidak ada taumat, niya harus pokoknya sadar. Kalau dalam diri yang lalu, niya harus saya saksi. Saya contohnya, saya masih, saya orang. Sacerdotal Padre Florindo de Jesus Hateten, nia hili sai amululik hodi lautuir Jesus, no pronto foan hodi servi uma creda, husu oração hotu hodi acompanha amu sacerdotal siram. Tapane ami agradece, mas que ami atene kata ami emane maka iha rakyat samarak, kami kemarin menjaga ini dulu ami, hodi pa servisu iha bisa kita. Buat pihak kuliah ni lah, kalau apa kita untuk dimakidane, kami emana pati, masih baru pulang, kami emana pati, kami khusus kita untuk atau reza na pati kami, atau done kami ini ya dalang ini kami ini orang, kami mele pronto tuan na pati, kau makareda, servis makareda ni, atau mele turun serani sira, atau di lori serani dan lepa maroma, vamos lori maroma negrasa. Além de ne, Roja Pereira inan husi amululik sacerdotal Hateten, contente tebes entrega uang ba igreja sai amululik no bibiatan maromak niang. Contente tebes, husi inan au ausente de handalang dane dia tebes baita emasarani, au bel entrega hanuanida no dar bibiatan maromak. Reportagem Zermandina Xavier, Augusto Lourdes, Televisão Timor Post.